Halo, čujemo li se? Dobar dan, gospođo Tatjana. Dobar dan, gospođo Jasenka, slušam vas. Ovo stvarno nije u redu, ovako dugo čekat na liniji, a vi raspravljate 10 minuta sa gledateljem. Evo. Ovako, ne znam zbog čega se u ovoj emisiji gotovo kontinuirano ponavljaju teme kako bi se omalovažio gospodin Škoro, njegovo znanje i svi oni koji jesu i koji namjeravaju njegovom pokretu dati svoj glas. Slušajući izjašnjavanje vaših gledatelja, nije mi jasno čemu tolika rasprava, s kim će Škoro i da li će koalirati. Budući da veliki broj gledatelja od onih koji se javljaju u emisiju govore za Škoru, neka on samo tambura, da je nečiji pijun, da je nitko i ništa, da nije političar, da je otišao iz Hrvatske 90-ih, ali se i vratio. A istovremeno prešućuju da je veliki vođa 90. godine zbog anemije proveo u Europi promatrajući događanja u Hrvatskoj iz daljine. Ako je gospodin Škoro zaista tako loš i nije sposoban za političku scenu, pa svi oni koji su poklonici HDZ-a, na što imaju potpuno pravo, ali istovremeno se mora dozvoliti i nama drugima da je naša opcija upravo vama omrznuti Škoro. Trebali bi biti sretni da Škoro sa svojim domovinskim pokretom neće koalirati s HDZ-om, jer bi on kao takav negativac samo štetio HDZ-u. Ne mogu vjerovati da je za glasače HDZ-a Škoro gori od, na primjer, Pupovca, jer vidim da se HDZ-u ne zamjera koalicija sa SDSS-om, nego se HDZ opravdava da je on to morao, a znamo da se mora jedino umrijeti. I još nešto. Stalno se ponavlja mantra da su Škoro i svi oni koji su glasovali za Škoru krivi što je danas na Pantovčaku Milanović. Moje pamćenje nije kratkog daha, pa se zato pitam tko je tu lud, jer se ja jako dobro sjećam da su sve ankete govorile da u drugom krugu gospođa Kolinda ne može pobijediti ni Milanovića ni Škoru, a Škoro da sigurno pobjeđuje u drugom krugu i gospođu Kolindu i gospodina Milanovića. Pa se sada pitam, da li su krivi oni koji su dozvolili svojim glasom da u drugi krug uđe Kolinda ili oni koji su u drugom krugu očekivali Škoru? Ili ste naivno vjerovali da će Kolinda pobijediti u prvom krugu? Toliko o tome, po mome, tko je za nešto kriv. I na kraju, jako mi je žao da se ova emisija, za razliku od nekoliko emisija istog tipa, koje pozorno pratim, pretvorila u emisiju Demokracija, da to nije više emisija Demokracija kako je joj je i naziv, već je navijanje za samo jednu stranku, što se u najmanju ruku ne podudara sa nazivom emisije. Očekujem da će neki reagirati da se Bujanac isto ponaša navijački. Istina, ali emisija Bujica je emisija sasvim drugačijeg tipa. To je emisija sa gostom u studio, a ne kontakt sa gledateljima, kojima se na određen način nameće što je dobro, a što ne. Vjerojatno ćete mi reći da ako mi se emisija ne sviđa, da okrenem neki drugi program. Ali ne. Ja upravo mazohistički prema samoj sebi pratim emisiju kako bi iz dana u dan bila sigurnija da kao narod niti ne zaslužujemo bolji život. Jer većina ne želi dati mogućnost nekom trećem da barem pokušamo stvoriti uvjete za bolji život svima, a ne samo njima. Veliki pozdrav, naročito našim Hrvatima u dijaspori, koji ni danas, zahvaljujući vlasti, nisu ravnopravni kada su u pitanju izbori u Hrvatskoj, jer im HDZ i SDP ne žele dati mogućnost elektronskog glasovanja. Ali ne moramo se čuditi jer to je demokracija na hrvatski način. Veliki pozdrav iz Zagreba. Hvala i vama, gospođo Jasenka.